Bez snažne i sretne Jugoslavije ne može biti i snažne i sretne Hrvatske. Smrt fašizmu i današnjem imperializmu. 4. svibnja 2008. bila je 28. godišnjica Titove smrti i za tu su se priliku, kao i svake godine, u Beogradu otvorila vrata kuće cvijeća. U središnjem prostoru dominira Titov grob, ukrašen cvjetnim vijencima. Tamo smo susreli unuka druga Tita. Sestra Zlatica i stric Mišo i ja smo odrasli kod njega, znači od nekih tamo 50. godine do 66. godine mi smo živjeli kod njega, pošto nakon razvoda roditelja on je preuzeo brigu o nama i normalno da smo bili non stop tu sa njim. Šta da kažem da je to, mogu da kažem dovoljno da je to čovjek koji nikoga iz porodice nikada nije udario, čak ni čvrgu. Znači, to je dovoljno reći kakav je bio čovjek i pedagog i sve ostalo. Sam objekat kuće cveća je sagrađen 1979. godine kao kuća za odmor i rad bračnog para Broz. Predstavljala je jednu cvetnu baštu, zato se i zove kuća cveća i bila je u neposrednoj blizini rezidencije u Užičkoj ulici broj 15. Užička 15 je nekadašnja Titova kuća na beogradskom Dedinju, no trenutačno Jovanka živi u drugoj kući, također na Dedinju. Naime, nakon Titove smrti, Jovanki su oduzete čak i osobne stvari poput umjetnina i nakita, a iz kuće je preseljena na drugu adresu. Danas je bolesna, zatvorila se od svih ljudi, nije bliska s ostatkom obitelji i ne daje intervjue već 30 godina. Posljednje 3 godine drugarica Jovanka Broz ne dolazi u kuću cveća. U ranim jutarnjim satima 4. i 25. maja bude isporučen njen buket, odnosno venac, i to bude prvo cveće koje se tog dana unese u kuću cveća. Ona je ipak već i u godinama, morate to da shvatite, drugo više nema prilaz da može tu da dođe kolima, na sasvim je normalno, uz ove stepenice gore da verovatno da je to glavni razlog, iako ona ne kontaktira s nikim iz porodice, ali mislim da ipak treba poštovati i njene godine. Za razliku od Titovih političkih nasljednika poslije raspada Jugoslavije, Tito nije državnim novcem osigurao užu i širu obitelj, te ona nije naslijedila ni dobila na poklon ama baš ništa. Ne samo da nije poklonio, nego u istoriji čovečanstva ne postoji da porodica nije mogla da nasledi ništa, pa čak ni privatne stvari. Znači, ni izvinite, jedan deo donjeg veša na kraj kraja. Tita, 28 godina poslije smrti, još uvijek vole građani iz svih bivših republika. Neki čak, usudili bismo se reći, fanatično. Čak nam je jedan, prepoznavši nas s televizije, zaprijetio da će nas skratiti za glavu budemo li se šalili s ovim događajem. Ovaj bivši Titov policajac je iz Makedonije. Dolazi već 6 godina i na srcu mu je, kako kaže, Titova Jugoslavija. Zastavu makedonsku, grb jugoslovenski. Ovaj grb sam na fasadi na kući sam naslikao isto imao, veliki grb. Tako da ja sam jedini koji da pitate policajac Titovici od Makedonije, jedini sam. Da. Nema promašaja, svi me znaju. Imam kući spomen soba, preko 60 slika imamo. Biste, zastave, bedžove, značke, sve što je jugoslovensko. Milan živi u Novom Beogradu i Tito je za njega pravedan heroj. Nije se ni rodio kad je vladao Tito i njegova su razmišljanja rezultat priča i odgoja. Evo ti se obuku kao partizan, dakle. Zašto? Pa obukao sam zašto me podsjećam na svog dedu, pošto je on bio partizan, desna ruka Tita također. I on me isto učio tome da nikad ne pravim razlike između nacija, rasne i verske razlike, nego da su meni svi jednaki i da sam ja njima jednak. Kako tebi život danas izgleda? Mislim, jesi li zadovoljan? Naravno da nisam zadovoljan, uvijek može bolje, to je naravno, a kako vam kažem, loše se živi. Od kako se raspala Jugoslavija pa do dana današnjeg, ništa nabolje. Tito izaziva kontroverze samim prikazivanjem na televiziji, čak i bez iznošenja vrijednosnih sudova oko njegove politike. Tako da smo svjesni da se nekima od vas već diže kosa na glavi. Pa evo vam još materijala za nerviranje. Naime, u nekoliko bivših republika nedavno je osnovana nevladina organizacija imena Naša Jugoslavija. Naš osnovni cilj, znači to bih htio da poručim svima, je stabilizacija odnosa među jugoslovenskim narodima i povećanje njihove saradnje na svim poljima. Pitamo se je li ovaj čovjek pao s Marsa, zar je zaboravio da smo se nedavno svi pobili upravo da bismo se rastavili, ili je samo idealist?
Evo vam još nešto. Naša Jugoslavija. I bit će i ostaje naša. Ne damo je nikome. U Hrvatskoj imamo problema jer koliko smo čuli, jedan od članova Ustava Hrvatske ne dozvoljava osnivanje bilo kakvih udruženja tog tipa. Sada mi ćemo da se potrudimo da organizujemo organizaciju koja će se zvati onda Naša zemlja, a ako ne smije se pominje Jugoslavije, u redu je. Iz današnjeg političkog vrha Srbije nitko se ne pojavljuje na grobu druga Tita. Većina još nije odlučila treba li ga se sjećati ili ne. To posebno smeta nekadašnjem oficiru JNA Ljubodragu Ristiću. To je njihova sramota. Znate, postoji jedna nemačka izreka: narod koji ne zna da poštuje svoju prošlost, nema ni svoju budućnost. Jeste li vi imali kao njegova obitelj problema nakon njegove smrti? Kako ste vi to sve preživjeli? Mislim, političkih problema. Ne. Naprotiv, mogu da kažem da je interesantna stvar da su 90% ljudi još uvek uz to. Bez obzira i ovih u vlasti. Jedno pričaju ovako, onda drugo pričaju kad odu na televiziju i na ove mitinge. Ljubodrag dodaje da je žalosno da se više ni jedna ulica u Beogradu ne zove po Titu, te čak ne postoje ni one koje simboliziraju narodno-oslobodilačku borbu, sasvim ideološki ispravnu borbu protiv fašizma i nacizma. Upravo je on bio svjedok incidentu koji nije najbolje snimljen jer se dogodio brzo i nitko se, pa ni mi, nije snašao. I ostavimo i dobri srpski narod na miru, dosta si mu se krvi napio. Evo ti donosi Bogom trn iz sela Šopića. Evo ti ga u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Za one koji ne znaju, glogom kroz srce ubijaju se besmrtna bića poput vampira ili vukodlaka. Poručili su mu da više ostavi srpski narod na miru, a ja kao bivši oficir Jugoslovenske narodne ili Jugoslavenske narodne armije vam kažem, i bilo je bratstvo i jedinstvo, i bila je to vojska za primjer, i bilo je to država za primjer, uz puno poštovanje i vaše želje i želje mojih sunarodi kada imaju svoje države. Tito kao i uvijek kontroverza, dok jedni bacaju glogov kolac na njegov grob, drugi nemaju dovoljno lijepih riječi da se upišu u knjigu utisaka. Pročitat ću vam samo neke od njih. Nisi imao pravo da umreš, to ti je najveća greška, volite tvoj Jože. Bilo je lijepo dok je trajalo, sad kad te nema trajat ćeš u našim mislima i srcima, živjet ćeš vječno. Ili... Druže Tito, hvala ti za preljepo djetinjstvo i mladost. Šteta, baš šteta što nisi više sa nama. Bilo kako bilo, činjenice kažu, Tita su poštovali svi svjetski državnici, što se vidi i po spektakularnom sprovodu. Imao je moć otpiliti Staljina i ugostiti Nixona. Bio je tampon zona sa svojim nesvrstanima između istočnog i zapadnog bloka zemalja. Bio je također i svjetovan, te se govorilo o mnogim ljubavnicama, a šuškalo se da je najpoznatija od njih Sofia Loren. Pušio je cigare, kupao se na Brijunima, volio je westerne i družio se s Orsonom Wellesom i Kirkom Douglasom. Ne znam šta je od svega toga tačno, a šta nije, šta je u domenu sada raznih priča, ali šta god da je, pa znate, drug Tito je ipak bio samo čovek, prvenstveno čovek. Još uvijek ne postoji objektivna politička biografija ovog velikog vođe, tvrde stručnjaci. 28 godina od njegove smrti kroz kuću cvijeća prošlo je 18 milijuna ljudi, od toga 5 milijuna stranaca. Samo na dan smrti brojka se kreće oko 2000. Kult ličnosti traje i dan danas. Vidite, bilo je pre 2 godine, verovatno ste slušali, stalno samo dolaze starci. Pogledajte danas, 50% je mladih. Znači nije to više samo stari, nego svi. Nekada su mu pjevali svi renomirani jugoslavenski izvođači poput Zdravka Čolića, Lepe Brene, Tereze Kesovije i ostali. Danas je to ovaj Čiča, lukav u svojoj seljačkoj prostodušnosti. Ojalio šta ću i kuda ću, ti podijeli rođenu braću. Vuk i Tuđman nevaljalci isti, pa zbog takvih narod se uništi. A popovi jedni drugi zavadilo je narod ludi. Niti je bilo, niti može biti jedna majka.